whaavavau e whaavavau lona alofa amene a whaio e talitonu e lele Yesu. Ape alanga mai, hallelujah. Hallelujah. Good morning, church. Good morning. Malo lavat fa malosi malo le tapena. Talitono le afa manuia le tua e lo finangalo le nei taiao. E ala le upua le tua. Ai tato tele fa alongo le upua le tua. Sa uni o tato loto tato tapuai. Tato sisiva. Amene. Tato tapuai le tua. A le aise fa atua tua. E le fia fia mai le tua. Amene. Tato sisiva fa atasia tua. Yo. Ale aise fa tutua Hele ma faiona fia mai le tua Ye au I tangata uma Ona talitonu o lo soifua Ale aise fa tutua Ele ma faiona via mai le tua E au I tangata uma Ona talitonu o lo soifua Lole sana tia wa faabia O Yesu keri sole alole tua O mea sali lole la lola ngina ya naua O faailo mayele nangapaya Ole lo tu iloa Aola na upu ia tatu tausia Ipe ole nu una filifilia Na lato falomo hele Italia Ole deli lole sana tia wa faabia O Yesu keri sole alole tua Ole mea salilo O mea salilo le alola ngina ya naua Hallelujah O faailo mayele na mapaia Ole meli lole sana tia wa faabia O Yesu keri sole
so pati le tua le nei taia o fa felo i le fio le nganga pa ia. Me ai fa na o le tua ia me le nganga o le tua e ia me le nganga pa ia. Amen. Sauli le taia o tapuai. Are you ready? Pa mai la fio nga le tua. Tato te fa la talata tu. Ai fa la talata mai le tua. Fa felo i le taia o pa ia sounding at sumayo tato matua. Mai se sunga i Lemalu Livigisitone malfalitua se ulata tato ainga o poto le nei taeao tasi le aunga o tato o mai ai tato te si le vi inga o le whaafitai i le atua e tofu ale tangata malana e whai i le atua lono winga tato tutu ilu mo le atua whai se mea whai sautala whai le vi inga o le atua mai leo Jakobo te tato te whaalatalata atu ona whaalatalata mai leo le tua ia i tato o le upu leo le whaalatalata e te lelo na winga ia i tato le tangata tapua o le whaalatalata e te le tutu you know your actions pe ai manao i se mea i se tangata e te whaalo ulo e te whaapunou voi le ilalo pe e te ifo atu e fa penale atu le tae le nei tato te fa mau lalo ele mau lalo te tau na tato ia tato te mai tato te le to tu atu i tato tangata mamalu tato tangata ia no tato tofi ai tato te tu i lo mo le atu mai le babau e o le fa babau ele suia from my yesterday today and forever is still the same. He is God. Hallelujah. Atato wofa tasi mala fa benal tayaule nei. Tato fa mawalalo. Amaya elo fatu ile atu, elo fatu ile atu, ilo loto atoa, ilo manatu atoa, ilo wanganga atoa. Ona fa mai le alofa ilo uso le nayo au tafa. Fengetayon tato tapwa ile atu. Aile omonio tato loto ile si uso le na tato Alofa tangata na fa mangalo le tayo. Let's come worship God. Tato te bibi le tua. Hallelujah. Praise the Lord. Mai fai salamo e lata mai Yehova ya ilato we bala au ya teia. O ilato we bala au ya teia ma le fa maone. Tato te fa la talata atu ile tua le tayo. Fai tato mo ini usul peselene meditate mai fayatu ile tua oe mai le babau o le fa babau tato te fa babau lalo tato te fia vai moni le tua le taia le ne mai le babau ile fa babau Ole Papa, Lemalu,
standing boldly before you. Fafta Yesu ila taulanga wa tawabia tonu ila imatu. Umafayo na mato wala au watu wabala tama. Una oe. Moli atu le tabu ingole le chaya o mato te ifo atu ya te oe. Mato te fala ei oi lo mamalu malo vinga. Mato te pepese pea elelei oe. E fa menuina oe fa babau. Glory, glory, glory. Yes. Yesu atu rimole atu elelei chaya. Tato te ifo atu ya te ya. Fa manuina lona suafa e fa babau.
acho macho. Macho jala langa ile ai se chusumoy. The presence of the Lord is here. His presence with us. Mateo te chau chino, Mateo te alo lo faya te oe. We give back all your glory.
tātou lau whaafitai o lau vi inga i le lei tai, o tātou langona no nā whio le lei tai. Tātou te whape i fo i lea o ngāno tātou tu tū i lon mamalu, we are unworthy to stand before you. Yes. You are worthy. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah. Yes. Yes. We have Mamatso, Kosotori Matsu. Mātou te whaama walalo lo wa whio le lei tai ao. Yes, mātou te whaama walalo yo ruma. Ia tupu me oi. Whata mai mātou. You are worthy to be praised. Atu lau whaafitai o lau vi inga i le lei tai ao. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord.
tātou tusu le mamalu. Bai le mele nai te langona I mana umia il te tau right now by faith in fatu tua. Bai le mele nai tinga lo tino me masani na mo so fa ia tātou mai bai ai man fatu tua le tai ana nei. Asa uma tātou te talo ina il te talo fa malo longa every day. Weo mai moa ile le tai au fa malo longa I lo moenga. Falmai so se meo e mafuta mai te tono fale in the name of Jesus, the powerful name of Jesus. Mato te vala au le swafo Yesu le tai au le nei. Ia malo lo in Jesus' name. Yes. Oele awe te talo tai lo tango fatu tu etalia fa malo longa by faith in the name of Jesus. Faftai fa malo longa ya tia. Tai fa malo longa ya tato uma le le tai au. Ia vi ia oelo mato watua. Tu mau ya te ole vi inga fa wau longa lua le le yaso. We give you. Thank you, Jesus. Fa babau Uno oi Yesu le matu te talo le nei tai au Tatou ala langa fatasi amene Toi alanga mai amene Tatou ala mai lalo fa afitai Te pena mai tatou fa mantu Inatu le fui bese Lu ese mare mamalo le tu il taoli no foi le mamalo le tu a tanga le nganga le tu na ti ta ia le tanto tapo ingai le nei tao. Hallelujah. Not only our service but timi umolo tanto wola fa tanga le nganga le tu. Hallelujah. Fai tauina nei upu me le fionga pa ia le tuai. Tai tai ele tātou whamanatunga i le nei tau. Mo mai le Roma le iwa. A Roma i lima. Fai upu e walu iwa ma sifulu.
fai chawina fa bea o fa tali fa ali tino mai ele atua lona lava lofa ia te tatou ina ua maliu ke riso masui o i tatou au tatou wanga sala bea o le nei o tauami o tonu ina nei i tatou i lona toto e le faola ina e ai tatou e ia ai le to sa i sea awa a fai ua le lei i tatou ma le atua i le maliu o lona alo ina o fai i tatou mona fili e matua faola ina lava i tatou i lona soifua o i tatou ua le lei ma ia ai le ngata i lea aua tatou mita fo'i i le atua Una o lo tātou alii o Yesu Keriso o ia ua tātou maua mai ai nei le lelenga. Te leilo ia te oe po fia le vaenga o le story nai te iai. So se tala e yeilo na amatanga e yeilo na o ngā tutonu e iai fo i lona taunu unga. So tātou whaasanga i le whamanutunga i le tae aole nei. Ma e sauni e talia le whamanutunga i le tae aole nei. Te li lopo whiel vaenga nei ai o i le taimil nei. Hallelujah. Po i le taimina tau ai Yesu i le sātauro. Po i le taimi na amusia ai masasa mafatinga ina Yesu ina o vai atu i le atua i le au mo le nei tai au i le whamanatunga e whamanatu mai e le atua i a te au to tonu o le whatoanga i e tena le mafu anga wala i ona whatino le sakala meto o le whamanatunga. O le mana onga o le atua. O le lama futanga ma le tangata. I ka leisia, o le mana onga leo le atua. Ia e nofo i lona mamalu. Melena laina tuli le tangata e le atua. Aisia wale ustai le tangata ma wale nofo le tangata i le mamalu o le atua umawai le tapena mai e le atua o le awala e toi whaafoi ai le tangata i le la mafutanga le ngata inalu ese mai le tangata i le mafutanga ma le atua e ua toi tapena e le atua ina ua tai lona nuu o Israelu i le tapua inga e ui ina tasi le tausanga e ulu ai le faitaulanga i le malu au le awala na tapena mai e le atua e toi whaafoi ai le tangata i lana mafutanga ma le atua tātou te malama i le tala a ulu le faitaulanga e iai male manoa ngai ngongoe e alu mai ai tutonu lonu inga o le tausanga atoa e tapena ai le faitaulanga e ulu i le malu o le atua. Hallelujah. Dono winga fa le tonu tapenanga le faitaulanga. E toso mai le mai fafo. E fafitai le amanoa ua tapena i le atua ia te i tātou. Ua whaia ia le lenga mo i tātou. O Yesu lea ua ia saunia le lenga mo i tātou. Na ese le taua i ka le si o lo sau le fale o le atua au e te tu whatangata ese au e te tu whatangata ese ua umona ta pena i le atua le lenga e ui na whaalonga tā le tangata maru ese mai le atua aina toi ta pena i le atua le awala e toi fo i le tangata ia te ia. Hallelujah. Ua maliu Keriso ua fio i le langa o nganga pa ia lea
O lo moli mau ia te oe, ma moli mau ia te au. O oe, o le afio anga o le atua. O oe mau, o le malu o le atua. E fia fio le atua ia te oe, fia fio ia te au. Pea, ta mafuta i le mamalu o le atua. Fia i le mamalu o le atua. Oli i le mamalu o le atua. Ulu i le mamalu o le atua. Nofo i le mamalu o le atua. Samali i le mamalu o le atua. Tautala i le mamalu o le atua. Haleluia, vibi i le mamalu o le atua. E ka le sia fatanga le nganga o le atua. Nofo i le mamalu o le atua. Pau a lea o le tali o tātou i le larolangi le nei. O lo tātou nofo i le mamalu o le atua. Haleluia, o lo iai le whamalo longa i le mamalu o le atua. Ai fia malo lo, le mamalu o le atua o lo iai le whamalo longa. Haleluia. Lau i lau whenga luenga he tapena. Whamantunga i le nei tai au. Nofo i le mamalu o le atua. Mea ngā leinga tuli i le tangata. O na ua le nofo le tangata i le mamalu o le atua. Ao le atua e manao, langa o le tangata na ia whaia. Haleluia. Tanga le atua. Malue i lo loto i le nei tai au. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ua ia whaia le lenga mo i tātou. Nanga pa ia nai moli mau ia te oi. Hallelujah. Glory, hallelujah. O le whaia le tātou whamantunga. Ia. No le ua iei le swinga o le tātou o tausi le sila mai o le tātou a reto tu atu i. Ia. O le tātou whamantunga lea. O le tino lea ma le toto Yesu o le whatusa lea. A tau a aolo whamantunga. Ia. O na sasai leo le. O le iei malau a reto i lunga o le. Hallelujah. Ki le koe sau e uatu lau a reto malau. Lai sau e matul mele. Ia o na sasai lea. Whatali se tātou talia. Whatasi le whamantunga. Hallelujah. Glory, hallelujah. Yeah. Thank you, Jesus. Whaftaita ma. Matou sauni e talia. O se whamanatunga. Yesu. Nei whetalai. O taimi uma matou te ai. Ma feinu. Matou te whai loa tu ai lo maliu se i o ilo toi a fia mai. We are still waiting for you. Oi mātou o tangata whatali ia te oi. Whapaia whamama. Hallelujah. Mātou talia ile nei tai au. Hallelujah. E tusa o loa lofa ia te i mātou. Ua e saunia le lenga mo i mātou. Mātou te le mā salo. Awa ua e whatanga i mātou i lo mamanu. Whafta Yesu. Hallelujah. Yeah. So mai tau au atu lau whamantunga. Hallelujah.
Ma yo le lava pōna whangataina i le li o Yesu. Na ia tango i le areto. Wa ia whaftai. Wa ia tofi ma whaiatu. I nā tango ia i nā ai. O lo tino lea ua tofi e whai masui o tau. Leu whapea fo i le ipuina ua umau na lātou ai. Whapea atu. O le ipule nei o le whenga inga fau i lau toto. Iau tau whaia le mea ma whamana tunga i a tau. O wao aso uma tau te aia i le nei areto ma whainu i le nei ipu. Tau te whai loa tua i le maliu o le li. Se iau o i lona toe fio mai. Tātou tau loto whatasi le ioane tau lu whai pasfulono na talia leo le whamana tunga. Whaftai atu i ailau loto. Nofo i le mamalu o le atua. Hallelujah. Glory, hallelujah. To you the glory and honor. Ia ia te oelo vi inga tamai le nei tai ao. Swafo le tama le alo malenganga pa ia. Amen e amen.
te oe pea lo viga le se yo le whaababau lava tātou ala langa whaatasi a mele tātou alala mai lalo whawhitai Pero ia tuli pa i o sauringa o le leitai au aso whaia le li tātou te oli oli ma fia iai ia tio tātou mātua le ma mam le tai au ia le li fa malolonga i fa wau loa i le mana o le tua i tatu soi fua vai vai filoa i fa pitoa i le tai au sunga ia Lemalu Livigisitone ia malfretua ia seulata Toelupe mai le tatu ainga i samatau
Ia o ia o le whaiaonga, o le fumai, o le whailaunga, mea o le eile tātou tamā lea le sunga ia le malu. O ia foi lea o le tātou whailaunga i le nei tae au ma le nei aso. Awe se tātou pati whaafitai le tua mo i la ua. Amanoa le lei o tātou whailo iai. Ia o nisi fuafuanga ma mea sa whaapenao na ngai mai ai. Ia ua maua le amanoa ia whea i le tātou ainga le nei tae au. Mi ia le li. Whaafilo ai pa ia maulunga i sunga i whaafenga inga mwhalatua. Mai se le pa ia o le au mātutua tamā matina mātutua le tātou i kālesia. Ia le li ai foi le nei tae au sulo le tino. Ia le mwhai o na ngao la utou no fuanga. Mea le whaafitai i le tua lan whaamalolonga i whaawau. Ia i le aso ma le aso. Sunga le whailau tusi, le tua, whaapea foi whaafilo i atu, sengo tia. Tua ina mwhale tua, ma sengo tia akono. Le lo le sauninga o le nei tae au, ie mātutua se ia o lava i whanawiti. Le foi maua o lo o malotia le nei tae au, whaafilo i atu. Te matina mātutua, tupu mai e o le tātou watunu. Whai o le tātou whai sauninga i le nei aso. Fia lava so se vaengo le nei lalolangi e sumai ai, whaafitai, tu watu lo mātou lima. Tu mai lo au tātou whata alofa i le nei tae au, i le misiona le maola. I ia le atua le nei tae au, i la tau o mai moaina le tātou sauninga, i anga le lei le atua whaamanui atu. Meo e mafuta mai ai, mi ia le li. O le hausu le tātou pese. Pasa miyama. Ia la hausu le tātou pese. E whetau ia ma le su mai o le tātou tamata. Whailaunga i le nei tae au. Ia le la hausu le pese. Ia le la hausu le tātou pese. Ia whetau ia ma le su mai. Pastor Livigisitone Toelupe. Toi mai se tātou pati i le tua. The streets to Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They've heard him preach before. Never knew worthy. Such love I never find. When he was on the cross, I was on his mind. A look of love was on Jesus' face, and the thorns on his head. The blood that came down his scarlet robe, it stained crimson red, and though his eyes were on the crowd that day, he looked ahead in time. Oh, when he was on the cross, church, you were on his mind. I was on his mind. Oh, he knew me. He
Talofa tulinei taiao. Swafolo tatu li Yesu Keriso e mātu o le fale. Le uofa pele pele mare to fine i le li. Ya sunga i le apostolo ya Kukimalupe. Ya to o male au waa o le fale to sunga i le ngainga mau to fale tua. Ya le senga te akono. Ya mole lolo al tatu ainga e. Ali emi au kila ninei ta lofa. It's been a while. Ya o tatu folau pe lava fatasi mole atua. Ya ile atia enga o lona fali. Suelo tuspa ia ile Samuel we lua ale mata upe luas fulu mole tolu. Tātou te fia whaita wina ia whai upuna ia se fulu fitu. Ai te muli mai o lela o whaita wina o na iei nei whetu na inga o le whaasamoa na iei ina ia manino le lei. Samuel lua sfulu tolu tasi sfulu mare fitu. We shall be reading from 2 Samuel chapter 28 and verses 1 to 17. O toe upu nei a tā vita, na whaiane tā vita le atali o Yese, wa whaiane le tangata wa whaeaina, o le wa whaauina e le atuo Iakopo, o le whaipese malio Israelu. O auna whetalaia ne ailea nganga o le alii, o lana fionga fo isai lou lau whaiva. Na whetalai mai ia tau le atua Israelu o le papa o Israelu, wa whetalai mai o ia, o le ua pule i tangata ia whaia male tonu. Ia pule male matau i le atua. E pei o ia o le malama o le taeao ina ualua e le la. O le taeao e le aini ao uli. E pei o le vaomua mai le ele le pupula mai le timunga. E ui lava ina le whaapelo a inga ma le atua, pe e ui lava ina le tusa ai lo a inga ma le atua, a ua na osi se whea ngainga e whaavavau mau. O lo saunia i mea umalava, pe ua saunia e ia o mea umalava, ma ua tausia, pe ua mauti no lava. A ua e ui lava o na le whaaulu o la ina e ia, o na ngata leo lo uola tanga, o na ngata fo i leo lo umana, o pe e wina e le whaaulu o la ina e ia lo uola tanga, po lo saonga le mu, ma o umana o le tali e whaaulu o la ina e le li. Ono. A o e u lava vale, e pei o la au tui, wa la fua ina i la tō umalava, a wā e le tango fia i la tō e lima, pe e le mawhai e lima o na tango fia i la tō ia. A o le tangata na te tango iai, e ao ina iai ia te ia se u a mea, po se fuanta o le tao, e tango fi ai. E matua susunu ina fo i la tō ia e pei o le wā tui i le afi, i le lava mea. O ingoa nei o toa sa ia tā vita o le nofo i le nofo le taka moni, e sili o ia i le tō tolu. O a tino lea le a soni. Na si ilo na tau i le tō avalunga lau na fasiotia i le aso e tasi. E au pitoni ai o ele a salo le atali i o toto, le atali i o aoki, sai le autoa e tō tolu fatasi ma tā vita. Ina walato fai i a Felicitia sa fa apoto ina i le me i le taua.
ua wae tangata o Israelu pe ua ese tangata Israelu. O ia lava na tū ma fasi ia Filistia ua o ina ngase lo na lima ma ua pipi lo na lima ma le pelu. Ua whaia lava e le li whaola tangatele i le aso. Ua fo ia tule nu o muli ia te ia ma ona vete. E au pito ia te ia o sama le atali o aka le arari. Wha poto Filistia i au sa iai le fasi whanua ua lilo i ata sema. Na so sola ai le nuu i luma o Filistia. Na tū o ia i totonu o le whanua. Mana whaasao ina ai. Mana fasi ia Filistia ua whaia foi ele li le whaola tangatele. Na o ifo foi le tōtolu mai le tōtolu ngā fulu o e ua sili. Ua atu i ona pō le sele ngā saito i a tā vita i le ana i atu lama. Ua tōla wapi le aua Filistia i le vanu o San Rafā. Ona pō ia sa nofo olo ai pe sa nofo ai tā vita i le me saonga le muai. O le leonga Filistia sa i pete le emma. Ona manao ai leo tā vita o whapea ta fia inu vai o le vai eli pete le emma loo i le whai toa. Ona sofa ia lea e nei toa e to tolu le to ngala wapia Filistia. Ma lato utu vai mai le vai eli pete le emma o le whai toa wa vai ai. Ma au mai ia tā vita ua le mawhai tā vita o na inu ai. Ua ia li lingi antu i le lii. Ua ia whaiane o ia leali ia mamao ia tia o na whaia o le nei mea. E le o le toto ea le nei o nei tangata. Na lato o toa iai. E le mawhai ia tia o na inu ai. O mea ia na whaia e nei toa e to tolu. Mātou tamā, suafo Yesu, ke riso lo walo whaapele pele. Lo mātou lima, lo mātou whaola. Talo ia te oe nga lua mai o lo wanganga. Ina ia mātou la ngona taito tasi umai to tono o le whale lo feta lai mai. Malo si ufafonga ala ia wafionga pa ia. Whamanuia le tino ke riso pa anga le ali o lo malanga whaatasi mawholau whaatasi le au unanga ia so uma. Aso sa te tasi le atua whamanuia le whalongo. Ia la ngona e o tangata lo si ufafonga. Tala mai le vaenga o lo fionga na mātou whai te wina. Lo mātou atua. Ule valea o le mea whainga luenga i le ata mai o oe lo mātou atua i suafo Yesu. Amen. Whai tātou te sāwa vali e tusa ma le whaafanua o le mālo le atua o lo whai loa mai e le tuspaie. Ona tātou a mene whaatasi lea ua tātou wo i lau whanua whaingata. Ma wha solo i na whaingata a tiri. Nea ua telefo i lau whanua ua whola mai e tangata i a lātou perewhitanga ma malo anga e le tusai ma le tuspa ia. A ole teimi le atua ma le whanua le atua. Tusai ma le fionga pa ia le atua. We are in the last days. Aso muli, aso whaingata, ai wha solo ina whaingata, tātou te le toe oa i se while mu, se ia oa ina whio mai le li. E oa ina tātou oa te ina, ai whai mai le saunoanga le tupu o le malo. O lana e ka le sia o le malo, e le mawhai o na whaato i la loina i teimi whaingata. O le lotua le atua, i le teimi le tātou te iai. E uina tā ofi ese ai le au whai launga, ma fola o le tala le lei. I want to make a statement here, theological statement. O le lotua le atua, o tātou loa, le lotua Yesu, o le lotua le au whaola inga, le au whaatua tua, i so se mea. This is the mysterious form of the kingdom e fai mai ele tale ala li i le mātai o se fulu mai le tolu o atu ia te o tau whātau nei o tau lo ai mea lilo o le malo o le atua
Hallelujah. So le lotu o le malo. O le ekalesia o le malo. O le malo le atua le whenga inga fō. E whamatala malama e whaia ongol tu spa ia. O le pule le atua. The kingdom of God in the Gospels is defined by almost every scholar. It talks about the reign of God, the kingship of God. Ia ilato uma maloto tangata uma wa faolaina. Time will come on a tato wa ai tino le ile tino mai o le malo le. So se mea ai tangata faolaina. This is a theological statement. That's the kingdom. That's the rulership of God. That's the kingship of God. Loto o tangata fa tua. So le loto le malo. The church is the church of the kingdom. E fa peia le tala le fa ta Yesu. E fa peia le malo le tua. O le tamalo ana toto, malenga sau koe koko ayanga mea, le saito maletitania. That's the mysterious fall. E mawhapea leo na iai, e leo kangaka uma o loi le lotu o tangata whaolaina. Ma tangata ua whātua. Same principle, same truth. So le teimio le lotu. The church. Time for Israel is coming tomorrow. That's according to the timeline. They're true. Praise the Lord. Lela, ole autu leo lau savali. Ma no sau faila woti singi. O sa ongi o te alu e koe kauaku le sioki au New Zealand e ia koe whaku mai geili. Le ba. Ia ma mai le asi mai le uso mo le. Ia mau ai mo le taimi e. Se i wha ofu mai se ola. O koe alu e le whele sioki. Ave seu popo mo Yesu. Now, here's the title of the message. Ole au tūlea whapea. So o aso nei, o aso o toa ole malo. These days are for warriors of the kingdom. Mighty men and mighty women of God. Toa tamaloa, toa whawhine, toa tamatalavou, toa tene talavou, toa nofotane, toa whaiawa, name it. Don't want a lot to. Now, let's allow the narrative to speak to us. Te manao la tau te whaatanga le narrativa. Ia manga i fusinga upu o le narrativa o le transliterations le wo whaia mai le narrative. Ia po le tala, kaunga ilo leo ria fai au le mea leo tala noa tuai. Tātou whaatanga le narrativa le tala noa mai ai tātou. Ma tātou ilo ai le mea la e mamoli mai e le nganga pa ia mai le narrativa le. O na tātou fulia lo leo le mea. Ma tātou langona i le whaamalo si au le nganga pa ia mo toa o le malo i le teimi le tātou te. Yei nei, praise the Lord. Now, o le tūlanga mua o lo whaai loa mai le narrativa lea. E i loa e lauria wai u mai leao. So se teimia te whaitau wai se narrativa, whaitau le context a koa o le mea. Ara wai se ke whaamakalale siu e ku le ulu le mea. So the whole narrative context of the narrative, mai le lusul tasi e tau le lusul marichoro. E tau te ilo ai le melea, write it down. O toa ia, o lo tala noa le mataupu lea, ile tupu, mana toa. Okay, that's the narrative. Talks about the king
and his warriors. A leader and his warriors. That's a narrative. Au tatu loa mai la le narrative na mua. O toia na lato I loa le leilo lato tai. These warriors knew in heart their leader. Na lato I loa le leilo lato tai mai le kumua I kau yung kamai mai vai le faku ka lo lato tai le loto lo lato tai le taula ingo lato tai. They knew him. Now, toi vai e fai upue fa upungo le fa upu tolu mo le fa. This is a narrative. The narrative is the message. The whole narrative is the message. O le tala ato, le narrativa ato, the message. Every word, every phrase has meaning. Fai mai le fai upu tolu mo le fa. O le ua pule I tangata ia faia maleton. Ia pule male matau I le atua. E pei o ia o le malama o le tae ao ina ua alua e le la. O le tae ao e le aini ao a oangi ao fefeo ai solo. Manino, e pei foi o ia o le vau mua mai le ele I le pupula mai. Pe ama vai ti muha. Now, o le tūlai mai o tāvita. O lo fai e talaia. O lo fatu saina I le malama o le tae ao ua alua e le la. E pei o le pupula mai o le vau mua pe ama vai timu. O wha upunga wha metafora o lo wha matalaina I le tupu o tāvita. I se si wha upunga o le tupu lea wana ia umai le tae au fau I le nuu. O le tupu wana ia umai le malama e o le pōli uli. O le tae au fau o le wha moe o lo tūla foina. Ma e o lo pupanga tia. Ma e o polonga. O le tae au le vau mua u whapena o na tūlai mai ei. Ua fia tangata ua ola tangata. Tū whawhia ngai lea. Ma wha upunga wha metafora e nai le whai upoe ono. Whai mai. A o tai ula mawale. E pei o la au tui. E le mawhainga kango iei sesi o ngole makui kele. A fia pa iei sesi lo ngai mai se ua mea kau pai a koe masu e kau pai a tuiei le winga le tala. David is now contrast I tai leanga. They hurt people, they abuse people, and nobody can relate to them well. So the warriors, so tai longa ya toi longa, they knew their king well. Leala lefa e sam apa i salamo e fitus pulu le valu, ale fai upu muli lava fai mai. David sharpened the people with the integrity of his heart. Na leo e Tavita, ia leo pula i ole, na whawhanga e Tavita. A le upu e mai le tala nei lunga. Seisi la whaupunga. Na leo e ma moe e Tavita le nu. He shepherded his people. Na ia whawhanga le nu. I le whamaoni alona loto. Ma ia tiae I le atamai o na lima. That's the king that these warriors knew very well. Hallelujah. Malama le lei toia. E lei fai ngo fiele ala na ui mai ele tupu lea. Lei fai ngo fie. Vanu fai ngata. Ai na tu lai mai lava leo. Renu. O lo lato ilo ina le leile o lo lato taita. Na fai ma fa oso fianga o le toa. Their knowledge of their leader and their king was the greatest motivation for them. E koa. Fa oso fianga o le koa. They knew. Hallelujah. Lord. The narrative tells us na lato tau toia, na lato tau e tusai malo lato faa upengaina. I cannot be somebody else. I can only be myself.
Na lātou tau e tusa ai malo lātou whao penga ina. A tino, o le tangata e tāle, o le tao le lima, malu se lau ka ngaka ngai e whasi o kia e laso e kasi. E le asalo, o le pelu ilo na lima, na soso la uma Israel le teimi na osu whai mai. A e tuto tasi lava e le asalo e tau la whai mai le narrativa, e uma e wapipi le pelu le lima. Sama, na osu whai mai whirisitia ile whanua I anta sema. Ai soso la uma le lu, ai tu lava sama. E whai le whaatoi la longa, ina ia lave ina le tofio Israelu, mai le atua. E leo whaamatala ina la le narrativa. Po le ale au penga na whaao ngā samba. Ia po samanga le leilang ka ngā fūi o ngā lima ba o ngā vae po le whatever. What did he use? But the point of the moli mail and narrative e ese uma toa ia. E koa uma. But they were different in the way they were equipped and empowered to say malato favor. Na tau lava e tusa malafabunga. Ai fai maila narrativa le to atolu lea malolato faanga au penga ese. But God did the greatest salvation on their behalf. Tolu. Na lato tau lava e lei whawaiwaia I le solo muli ese o le tele o le nu. The narrative tells us o teimi ia ngā whai ai kauai. Ngā sola ai le ngu. Ngā o ai le au loku le whaola inga. Ai lei whawaiwai ai loto le whamai wow. Ese o le ia whai aku le mea. Aringi ia whai aku mamaka. I le umai o bakua. Mao ese lava. Ai lei discourage ai toa ia. They stay on the course. They continue to fight, though the people left the battle. Na lato nau ia sili mea umalava lo lato fia I lo lato teita. Above all else, their hearts was to please their leader. Please the king. Amen. This is another thing about narratives. Narrative. Atala noa ma se usolo. Pafitaya te utou wei umaya onga tu spia. E malato fo nau e oi onga tu spia. Well, this is the best Bible college you would ever have is to listen every Sunday. Fai mai amenge. E lai kikira amenge, fai mai amenge. Historical narratives e le tu sia mai tu stala fa solo o le aso le kupu le mele ma le kaimi le kupu ai. They are not written chronologically. Ai fili tu stala le tala na tupu I ma le tupu I ma le tupu e ona amai lo le tusi mai ai le mele. So we are reading stories about historical events. A le fatula nganga le ora le e le o le fainga o le hisi fa kuspa ia. Lela, the narrative was put together a story. Ese ala kaimi fai, ese kaimi le mga oika vika I le mele. But the writer puts them our two fantastic story there. E au mai ai le aka o le mea ko, okay? Na faasili o la tau manatu toia. Ia po le ala le mea, we have to please our leader. Now le mana onga lao tavita. E fia inu se vai mai le vai Eli Betele Emma. Ola no foi le ana ia tulama. O ta ua sele ngā se toli. Teimi le winga le tala. This is the time o le leko ia yusikim. O le teimi o le sele selenga. Teimi o le lama, o teimi o le la. Langa le wa o le teimi sele ai.
ia whatoanga. O lea lai te tonu lena, o I la le whai ele mana onga tā vita. Fia inu, se vai, ma le vai elia petele. Ai whamale narrativa, a petele ema, lai tōla ua piei awa Filistia. So e leo se mana onga whaingo fie o Natali. Ai whamale tala, watu tū I lunga toa, mao, why? They want to bless the king, the leader. Whalongolongo le mai tato whale. E o aku le mea, waka akia le mea le lau koe wakua I murimuri. Lima, na lātou tuu whalata lata I lātou, ia lātou langona le tuu mumusu o le lātou tupu. They position themselves close enough to hear their king's whispered words. Elei whatonua e tā vita na toa. David was talking to himself. Na tūmumusu a tā vita ia te ia. Ma whai foi lele, ta fia inu se vai eli. Peise I foi lele tala noa le kouka māmalanga kūmumusu I lea kua mai. I find Maletala. But these warriors were close enough to hear that. Whoa. Ina ia lātou langona le leo wale mana onga o lātou. Tai. Ono. Na lātou matua loto mau I lo lātou tai. Na whai ai lo na manao mapolo a inga ia I lātou. Listen well, let me say that again. Na lātou matua loto mau I lo lātou tai. Na lātou whai ai le manao lo lātou tai. Mapolo a inga ia te lātou. Get up and go. They were loyal enough to take their leader's wish as their command. Amen for you. No, he didn't command them to go. But loyalty, wow. But their loyalty to the king, the wish becomes the command to them. Fitu. Na lātou totoa e usitai, tusalava po le ale tau. They were brave enough to obey at any cost. They put their lives. But the warriors say, we're going to go. Whatever it costs. If we die, let's die. And the narrative, fai mai lele narrativa, au mai wale mawhaina inua e tā vita le vai. And the narrative tells us how the king honors the service of his warriors. To the king, i le tupu, o le tala atolea, remember the context. Le ko kolu le ilunga, ma le si ko kolu le I, hears le me le fai mai e, to the i le loto le tupu, this is holy sacrifice in the eyes of God. Wow. Wow. Wow, 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 wow.
Ua tātou iai lau whanua o aso whaingata. Tusa ma le whanua o le tusa pa ia. Whai mai. O le taimi le nei o toa o le malo. L-E-M. This is time for warriors of the house. These are days for the warriors of the kingdom. These are days for mighty men and women of the church, of the king. Now, here are the encouraging principles. Le narrativa. Now, write this down. Make sure you get this. Mua. Le whainga o le toa le teimi leu tātou iai. E mo mea ona e loa le lei lou tai. It's your assignment to know your leader well. Know the king well. Know the Lord well. David and Fatu say in a metaphor le malama le tai au fo. Yesu le malama le tai au fo le faula tanga mo tātou uma. Like that. The greatest motivation mo kako. Ele o lo kofi. Ele o lo wiloa whaifeau. Ele o le lelei o laulaunga. Ele o le te leo lo wiloa whamata o psirisili. Ele o qualification motivates you to be a warrior. First and foremost, you must know the Lord well, and that is the greatest motivation for all of us. Le lao le whao sofianga sili lea. Above all else. Tatoli. When he was on the cross, I was on his mind. Oh, to see it for some more version of the get it from later, and learn it. And correct a little bit the theology of the song. Paul put it this way. This is what it says. Romans 12. Because of the mercies of God. E numero tele le mela nal fa per Daniel tu spa ibalang. E numero kasi fa sa mo. Because of the mercies of God. Le mena fa ele tu mo e. Therefore, give the best thing that you love to God. Your life. Give God your life. Your whole life. Your whole life. Because he died for us. He died for you. He died for me. What other motivation can move you than that? Now, Tato Fale, a lot of reasons why you're laying a hawk. Many reasons are lying. I respect, I honor that. I honor, but many reasons are lying a hawk. Bible school. Only God knows your heart. But God knows your heart. Let's go.
grow in our knowledge of God. Let me say it. I'm sure menge kuki la kala le faya ko ye. Lela sabali le fa se fulu kausanga o failing a mea o le faifau. Let me tell you, still not arrived yet. Every day we learn something about God. Ta tu pe pese la va le fa mata la polo tu se con il ta poi lima e a mata yo na po ne yo na o le to va ai fa le tino ya Yesu. What does that mean? O te le to va ya Yesu na se fa ola. Pose fa malolo mai. I'm not going to look at that Jesus anymore. I'm going to look at Jesus as the whole. He is my Savior. He's my Lord. He's my King. Lala le tala jus pa yesaka ko yo ange le li. A soi fua a le terminal wo to Yesua ko fa linga le tala jus pa ya and John pa o fa fo lumo le. Why? The fullness. The law. No why. Nam fa fitai le tua o tato pese le li o le li fa malolo. But Jesus is the Lord. Bring it to the balance on Melia. Au Yesu o le li. Meaning, a tu o le li e ke mai. Bible students, this is Biblical Theology 101. He knows us. E tula oe lesi oe I lalo le vangu e ke koa ai. Ai tu lesi o tau I lungo le maunga e ke koa ai. Na wha au penga leo oe le tua e te toa I le van. Wha au penga oe le tua e te toa I lungo le maunga. O lea la tau te manatu o le ngase le tau te ma. No. He's in a period of empowering by God because I love you. Because God knows He can't trust any of you in the situation where He is now. Are you okay? I hope you still love me after this sermon. He knows his man. He knows his warrior. Ke leo whai aku ngai o ko au ka ngoa aku ngi maso. No. Wa kubule la langi ka maso a ring ko. O le tele foi o isi e ka le sia wa ko fa finga e maku a mo ka malolo. Praise the Lord. La leole. O le sayo yo pule kua elefe kawile mele wa uyai. I'm your son. Feo yai folanga manuel ka kamio kong. I'm a righteous man. Ale wo papala. Wo ave ma fafinge, ave ma kamaiti, ave ma povi ma moa ma pusi ma ave uma mangai me. Where's the righteousness God here? Lale me o fa pe ai kako. Ala e kukua ola I ka fefeo ai solo. Ila ora kere. This is very crucial to be warriors in the last days. Ola kala le ku. Ya yo pulelei, kala mai. E ke mala le fainga le langi malela lo langi mo me umai. Ke mala. Ke mala le se o mangore a sinyo le alope male le fange male taika male leonga ke mala yo. E mfai ona e fuatia lo ka mai le sami male faenga male le. La kala tena de Dave mai tale job. Wa o fa longo le la wa ulo. Wa ule fia kau kala u ngar fia u o nguku baku ye lo lima mfai fo la mo kai e vale akele yo.
have to know our King well. Know His revelation. Know the melody no me just by yellow tattoo what you are to is kun God. They are to a lay tattoo. He died for you. And His ways are always good. It's always good. It's always good. His will is always good. The perfect will of God. And we sing that. Toma ole papa, elema lue, lo olo, mawalunga, o chesai, maile malosi, ole itamai, lo uanga. Amanu mafa'afetai ole atua ole bavau na teu umaue sia elo leo malanga Praise the Lord. Gotta know our God. Because I know whom I serve. Wo mai tinga am whainga tau te rau te lea tōna wau I loa leo te au auna iai. Noi. O auna iai. That motivates us. Because He's God. He's the Lord of our lives. He's King. When the King puts you there, He knows why He puts you there. Ufatanga ele tua tatu tamalo uso, He knows why He puts him there. And Paul, Jesus said to Paul, out of your weakness, the power of God will manifest. This is all about God. Fire, finger, matoa ia e umai famale narrativa ao le atua na ia fire le ola tanga tele na me. It means that God fought through them. Yante lato. Oh, got to grow in our knowledge of who God is. Who God is. Not the God that people fabricated in their minds. Eleo le atua le o tele na mafuli ai mata o sili o pesa lo pesa la o pentecosto e folinga mai le atua e fatalitali le atua si tato fai atu oso. And it seems that the God that we believe is the God that waits upon us. That's idolatry. No, He's the Lord. Oyole ali, pule, tupu. Fai esele sona a o ina I lo fai feau. Ale mo mia o lo we loa tili o le atua. Need to know God more. Yes, I need to know where is your head here, God. In the process of life,
You are doing the will of God. Lo fight if you you are absolute, your heart is there, but God still not answer your prayer. He knows why He puts you there. Because when we come to know God, our desire is His desire. And those are the only desire that God fulfills. The desire that has become our desires. Malo Eliam, malo ngalui. Hello. Second encouragement principle. Tau e tusa malo tātou whaau penga ina e lea tua. Toki mau tofu tātou mara hao ngā mara whaau penga ina tātou e lea tua. Right? We are all warriors in that. Langai tau te hoa atu le whenga inga whaua wha mare tala paula e roma i walu. We are more than conquerors. When he was on the cross, I was in my. That was my victory. Malo. So we go le tala. A fire oil to tiakono. And fire oil toa au. And fire oil toa fai launga. And fire oil toa fai feau. And fire oil toa pese. And fire oil toa me faili. We are all equipped differently. I ese le kau o le koa. Ese le kau o le kau pe a whai ngofi. You will quit. You will give up. E ke whaianga mai pese. E le whai kaualau kuspa ia e le vai. Aso whai whiaua e saul purela e kua ngau whakalikali e le anganga. Equipped us. So fight the battle. Warriors. Aua ke fia kauinga fua le whaau penga inga o lesis. Aua e weleanga le mea. E o mai ai filisikia mangu maa lor kako mea. O toa tatalo kakalo. God is preparing the young warriors for tomorrow. Praise the Lord. So whafkai kako whaau penga inga. Use that. Ka ua kala kuspa ia. Kofu kako mali malofa mele nganga pa ia. But the Spirit empowers us. Ayu tato. Tolu. Fo mai se ulat. Te. La unga ma e vava ele waki. Umi ngofor ko inga. O te lei loa po sa ole mafu angol fa mai o le umila ula umila ngo po le mele o fi fa lo ngo ba ke o pe umila ula. I don't know. Are you okay? Say si malo le ma pa fa ole okay le ka mo kanga ka ko. Amas pat mo Yesu. Ai le fi lo fa lo ngolo alu ko ai. Ike mau pengi ngai uri. Praise the Lord, praise the Lord. Fail tangata na yo tafta fa oyo le toa. Oyo le toa le malo le tua. Praise the Lord, praise the Lord. Avesi pachi mo Yesu.
Whamalo singalon tolu mai le narrativa. Tau au le whawai vaia oe lo wa ai fua iskangaka. Don't be discouraged. Ele mea lai te vai ei. Ele ma whaia sa kangi ngao so whai le mea le lau ele o koa. But he will manipulate his ways. E mauai ai ngā uma, e mauai mea uma. Focus on the Lord. Ma tau lau taua. A o ne whapena na mai atu pei wale tu mai se tanga tau tawtawa ia ki lea o ngā asa oe. Hallelujah. Wha. Tau ma lau wha sili lau loto. Le wha fia o le lee e mea uma. To please the King in everything that we do. That's our goal. Tu mai langa kana whaloto I whale. E te tau malo whasili lo mawawau. Le whamalia o le loko le kou kama o lo kou kalama iei le li kai kaingo le whale. Amen. Mai le loto le wall kou kama. Ngā mā o umama kuki dea o ngā whawaiwhiau. Whākau sangai mālua. 5 kausanga whai le si mea. Ka whia onga ia onga e whao ngei le PA ngei e whao le PhD kausanga lea. Ka whia onga ia onga whapenga. All of you hear my heart. And I'm sure Cookie stand behind what I'm going to say. O le tele o le whawhita uli le oe nei, le tele o tangata e a onga whai au tuspaia, ai foi mai wa le fia whaalongo. Ua le toe whaasili le mawhau le whaamali e o le loko, le kai inga o le mea. Ua amaka foi inga whai aku le mea, ua fika mai le mea. O mea ango ia ngā o ka koloku e kau e mea ango ia. Vai, e se alau alu lea o ngā kusbaia. E se lau wala winga. You can go to a Bible college, but that doesn't mean you are called. I love you. This is not discouraging you to go. Okay? E leo le whaavaivaia leo o te alo whaavtai me uhi umai ona. But make sure. E le whaia le kala fo i le rangi ue whai so e bea ma ua ma kuki. Ngā le hata mai au sa kangi a kako ma kako mea. Praise the Lord. 5. Principles and encouragement. Tu whalata oe ia e langona le tu mumuso le tua ia te oe. Ia e langona le tu mumuso mai o le tua ia te oe. Te whai taula ua fionga lana fionga. Ai ke langonga le tu mumuso mai o le tua. I le mele ke whai kaua. What is God saying? Many people fail to hear the heart of God, what God wants us. Le teimi le whaalaka i au koulangonga le loko o le koukama. Ali em. Yo le whaalata. Yo tōla ngona lona loto. Lona whatu. Number 6, let us out. Be loyal enough to have his will as a commandment to you. Loto mau whamaoni.
Kuku mai lalo kako fale ngo koe wako ele lunga. Loto mau, be loyal. E whai ai le manaonga. Male taitainga, o poloa inga ia te oe. E te iloa le fina ngalo lea tua, ma whai ma poloa inga ia te oe. Te malama lama i le fina ngalo lea tua le melea, and they becomes your commandment. Lala le maltala to speaking for love. Love. True love for the master is displayed by obeying his commands. Those say, Polo inga. This is that to fale warriors, let him the last stage, 7, last one. Ko loko sky ku sapo la ka ku. Toa le loto. This is where God is. My white. My white. Sky. Sky. Gonna do it. I'm gonna do it. Make us our lives below and may the vibe of Gavika, but we're gonna do it. Whatever the cost. Praise the Lord. But that makes you a warrior for the last days. Ele o fai ngofie le mele o go fai kau ia lungo peng fa langi ka fanga solo. Today e o ka le fa ola inga ngu. But when you preach truth, they will shoot arrows against you. I experienced that. Yeah, o fia. E ala fai upu mai because I'm doing something right. I'm preaching something right. Lala le Eliam tol tatou fale fai mai e Yesu. I say fia fai mautoa i le ngangol ka kolaunga. All right? Ele o le menga le merkusa patisi sta language of our message. I say fia fai matoa o au. Se fia muli mai. Fa fiti o ia tea. Amol sa taura. Muli mai. What does that mean? Your wills is my life to do that. O lewo to se ein Venezuela Eliam because they obey. Nga saus ka I lupe makuki leli matotongi le tau. That's why. Along my Eliam closing notes. Fai mai le tala fa fine vo le Yesu. Ao mai lo malo te manawa e tu atu lau kamale lo ku kamakau, malo ku ka vale. Fa mai le tala Yesu. No. Olo I ku kamakau malo ku ka vale nga ila ko la wa sa ungia. In other words, in the language of Kakola, these plays are for the warriors of the kingdom. Na mo e o sauria mo le mera o kusa falinga fa mafisira yangi o ai la to la ai o ko nga kau kai mi fainga o la to e o atu I officina who are they o la to o la kari o la to na ui mai pua nga teli la winga ma they were warriors that say put. They obey, they pay the price. And many times this is quoted. He came to a funeral. No, wrong scriptures for the wrong people. No, no. And if David said,
This is holy sacrifice unto God. Imagine the loto lotatu ali ya te oeleto, and all that you do in the battle. And they are sacrifices of praise and honor that Jesus, as our intercessor, as our priest, or towards a Father, this is the sacrifice of my warriors on my behalf. They fought because of me. Na tau le taua ono au. Na whalonga mai ono au. Ma uskai mai o au. They paid the price. These are for your praise, Lord. Se si rungo lo lima pe afai ke mga afai o e makoa o le malo. Si rungo lo lima. Si rungo. Marika ko foi pes. A kal pes. Ngai sa uro le rumangi. Let me pray. Okay. Tātou kālesia, vave ala wala au. Nanga e umato e malanga whaiwhi au mo le service nei le fiafi. I don't want to force you, but I encourage you. A whai o oe lea te whaafonga mai lea tau au no le thionga lea tui tui. Nei tūla ilo le inua so mai luma, whamal mole. Ele Samuel wala au. Hurry up, whamal mole. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Thank you for Jehovah is your name. Jehovah is your name. King of kings. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Hallelujah. Eliam. To Lemalu Livigisitone. Age is not a problem here too. Ole matua o tau sanga e leo se whawhita uri lea tu, o le whawhita uri a tātou. But it's not a problem in God. So whether you're young, whether you are old, fight the battle. Fight the battle. Let me remind you of the 7 encouraging principles. Whanau mai tau le whaitau tua, tēnau, I'll pray. Ye i loa le leilo tai tai. Grow in your knowledge of your God. Loa le leilo wali, i o tātou o langa.
Whao pengaina tātou le tua. Whao ngā. Whao pengaina o le tua. Use the gift. Wala fo mai le tua ya toe. Whai o le awana. Toa le awana. Toa le awana. Tau au le whawai vaia oe e istangata. Le au tau. Awa. Tau ia whasili a te oe mea uma. Ia fia lo tai ia te oe. Ia fia lo tupu. Ia fia ia malia Yesu. Position yourself. Le lata. Ia e la ngona le tumu muso le nganga o le li ia te oe. Lana tumu muso e le i whaia ina e la ngona i se istangata na oea ia e la ngona ina. Your journey ia e la ngona ina le tumu muso le li. What are you facing today? Ia la ngona. Position yourself. Be loyal. Warriors, loto mau. Le loto mau e te le whatalitali e se polo inga manino ai te loa le whina ngalo le li ma whai ma polo inga ia te oe. Te la ngona ai le mana onga o loutou tama. O le aliyam. Ma whai ma polo inga e polo ina ia oe mai tūlunga mai alu ma whai. Loto toa e ustai. To tongi le tau le ustai. Obedience is never complete without paying a price. To obey. He went to the cross in obedience. Le tau na tongi Yesu le tau runga sa tau lo no oe. What a price he paid for all of us. Hallelujah. Father, we thank you. Father, we thank you. Talo le ngā po iyo le tuain. Moli loto lau whanau le nei tuaso. Le wala au toa ma lo ni teimi o matu olai. Let the warriors rise. I le mana oe ma le whao penga ina mai oe. Renew their minds. I la upu. Ta maru sio lato loto. Whafau au whalinga oe. I o lato loto i le vanu, le maunga, le malosi, vai. Show them, Father. Yo lato loto. Yo anganga. Bind them together. O mato ye yaso whaingata. Aso ritau. Ai whaftai lea tua oe. O mato lima e whaima o lima. O mato vai e whaima o ao. O matou malosi e whaima me whaigaluenga i a te oe. O matou mawhauwhau e whaima me whaigaluenga i o ao. E te whaia e le whaola tanga tele. And you will win souls. Au mai e stangata i a te oe. Toi lawe ai mai se nganga wa tau tema. Toi whamalosi ai se wa se le ala e ui ai. Lord, bless us with your spirit that will stand tall as mighty men and women for your glory. Let Eliam rise. Let the young people of Eliam rise as warriors. Raise the young people to become warriors of tomorrow. Lord, we thank you. This is your will. Awai leo so matou malosi, alo malosi, e leo so matou mawhai, ale mawhai oe. Lo matou atua, we bless you.
bless you, Lord. Oh, yeah, oh, the lover, oh, yeah. Ia oe wa e langona o oe lea tala no atu ia i lea tu. This is a special message for all of us. Si leo lo lima i lea tu mai whaftai i lea tua. Whai atu i lea tu whaftai lo whetalai mai i lau au auna. Moa. I always say this to our church. I don't want to force anybody, but I encourage you. O oil tangata manuia, e ai whaonga ina le nei lau whaalongo, oil tangata ufetalai ia i lea tua. So lift up your hands and thank God for His word for you. Aftelo matu tuol ne tayo. After tayo fo mo mato. Lo nganga pa ia lea. Mato ngonai, mato malosi ai. Fa fo winai. Where o mato to tepa itua. Mato sava vali fatasima oelo mato tu. Tailo o na ma fa nga ina o le me fainga luenga i loa. I lo sua fa Yesu. Tala ia fa manuianga. Lau e kalesia mo I matou le Yesu. Latu uma o lo o. Mai bo mai le nei sauninga. Fei tu la langi o lo o. Matou tapua I fatasi ai. Ei lau whaamanuianga mo I lātou, lau whaamalolonga. Sauni ei mātou I aso uma. Moni lama o asa whaingatā. Alo whaalia ai le matau tia. O le tala le lei. Ua e au maia mo I mātou. That's why, Father, we thank you that we speak positive. We think positive. Because of your goodness. In your name, Jesus, I speak your protections upon your church. Matou ta ape ni yasu. Yaila buinga lo matou tu. Matou whanau, matou metu tino. Sauni ai matou. Ile suafo Yesu Kirisu. Sulola pesere. Oh, my soul, my, he has been
sia mene fa manuia lo tua oi ya mai fai ai oil toa langa e le fai asi la titi o taimi tato te mafutai male so el fa fengainga mal faltua ono por kalame le fiafi nei el melia e tanga el feiro ai au feiro umil fai au fa mol mole e tanga ala na tanga or tu ye se me tanga el fai au e ale se me au te feiro al fai au. Love you to natural village. God bless. Tuina le fatu atualeina Olo atu anate ave a uile papazili ona mawalunga Oti papa u atu yo a Ete faya la ufinaunga Ola wa metonu e maya yeova Eto fio anawauna Soy fualo Soy fualo tua, fala o leleia o ala, e mua mua yo lunga, e lo tamai lo alofa, o le fuaia ia yo lunga, e leva fai e feito tose o Liona manumalo ile taua o e tama e te fali loa u ilo fale a